بسم الله الرحمن الرحيم. أفروكا مجوانا أدقل پیغمبرك خدان قدر اج پیغمبرت خود صلاف السرهم يابن پیغمبرك هر ناف برك اش ناف برت جيانا ويا بيروز يا تجي وجو مفايا بوما اگر هاتو مبدلك خوش بر خدا بن هنك سيبرا خملينا دارا جيوي ومقصد ما ابفي پیغمبري يوسف كره يعقوب كره اسحاق كره ابراهيمية بري چاره يدارا پیغمبرينية اد ايك مالدا يوسف پیغمبر اکانه ی خدای مازن سرهاتیاوی همی بیگ و د ایک صورت دا اج قرآن بومه بیکو چیروکاوی پارچه پارچه بکت و هر پارچه کت صورت کی دا وگرید لو افسالو خطا طامکا تایبت اتدتا چیروکا یوسفی اج هر لایکی و یمروف صح بکته مدلتنین ادوی دلیوی دا بحث لای هنری پیکاتی ادوی چیروکی دا بکین وكي اد قرآن داهاتي دا اشكاكيل کا بابت خو دير نكفين ابتن ندفت اشارتك كرت بدينه كوچيروكا يوسفي ابراستي باشترين نمونيا السر ربازا قرآن اد فقوهاستنا تشيروكا دا ودام امد بيجين ربازا قرآن يعني منهج قرآن ما بستم بي اداء فني ونفسي وعقيدي وتربوي وحركيه بري ام قسطا ميرگو چيمن دجينا يوسفي صلاف السربن بكين ياد جه خدايا آفرك بدين ويدمي يكو خدايا مزنته دا اف چروكا بو پیغمبر خوی خوشتوي صلاف السربن هنارتي دا بزانين كان گوتنو كريارت خوده چندد بنجيهن زناي تفسير ات در حقا هاتنا خار سورة يوسف دا ات بيجن اف سورة يكوش صدو يازده آياتا بيكت ات المكه بو پیغمبری صلاف السربن هاتبو خاره پشتی مرنا ابو طالبی و بری سرهاتیا بیعت العقبه یا دوی يعني تنافبر الصلاة ده حتى دوازده دا پشتی هنارتنه و یازانایا کو اف هر دوسي صلاة اجهمی دما برتنگتر و نخوشتر بون ادجی گازیا اسلام دا اجبرکو پشتی مرنا ابو طالبی بباورت مكه باشكرا ويريان نخوشي بجهن پیغمبري صلاف السربن و زيدا قاوي و دست درجيات در حقاوي دا بكن الفيدامها يبرطنگ پیغمبر صلاف السربن جلك اب بهن طنگيه حسيا حتى بيكا كي هندك جارا نزيك بوش قريشيا بهيوي ببتن لو هزرا در كفتناش مكه جيخو اتدلوي دا كر قصة طائفة كر يوي فياي اب دس ونهات زفري مكه خبو جلك اجاخت عربا پیشکش کر الدم هاتنا وان بو حجه بله اج ترست قريشيا دا كسي آمادبونا خو بو وحواندناوي ديار نكر الفيدامي پیغمبری صلاف السربن جلك بيتوي اب دعمو پشتوانيا خدای خو هبو جاويوي الريكا وحي بو كان خدایوي دي چر نشانا بودانتن دا او هوالت خو اج خودان باورا الديف بچن هنگي خدای اجبان بلند هاتا کرمه سورة يونس پاشي هود پاشي يوسف بو پیغمبر خو صلاف السربن هنارد ادوان هر سی سورة دا خدای مزن دویا هندك لايت گرنگ اججينا هندك پیغمبرت بره بو پیغمبری و مسلمانا وگریتن دا باش بزانن او نخوشی افرکت ایت رکوان بهای الدیفچونا رکا راستا گلک پیغمبر و گلک ملت بریوان هاتبون تيشي هفركيا كاتندو دجوار ببون الله الجريت حقية الوان دماجي كتبونا جير باركي جران وانجي نخوشي جالك ديت بون بلي بصبري ابن نلادانا شريكي ابديچونا فرمانا خوده او شيان الدماهية سركفتنا مازن ابدست خوفا بينن في جابوچي هنجي الويرناچن يا اوت بوري ليچوين ادوان سورة دا وبتايبتيت سورة يوسف دا خدای مزن ادویا صبر پیغمبر خوب بینتن پیچه کی ویش بیر وکت دا بشیتن پیل تنگاوی و نخوشیا بدانید دا ایشو آزار و غریبیا ایشو آزارت غریبیا ریک پی بست الدلوی فره نکت خود سرحتیا جینا پیغمبر که خودان قدر اتنیزی کی 100 آیت دا اج ایک صورت بو پیغمبر خوب وگرا بله چیروکا یوسفی بو گوت چونکی جیانا یوسفی جی وكياوي زنجيرك بردوان بو اش نخوشي و طنقافيا كاچاو او نكا بخدان مايا و دزفروكا دجوار داد جيت
یوسف جی هشتا خوندیتی و نبینای کتا بر پیلت غریبیه و بخودانیه. هشتای نازک وکی ویشت لشنی بجن خو البرتی روش کد بهار هلدایو لقاندی باو باروفید دل رشیه ابسر دا گرد و بجن لیچه ماند. اش دستکی بیانی هاتا و گوهستن بو دستکی دی، اجوارکی هاتا برن بو وارکی دی، بلد گل هندجی به وجدانی نشیا خوناوی ابشالوکا خویا کریت ابدریت، چونکی باوریاوی بهارکا هردم اب خملو خیز اد سنگی دا چاند بو. چجارا بهیویبون جی خو ات دلی دا ند کر. خودی وارد گرتی خانه زوردارا جی نشیان ببن آستنگ ات ناف براوی و آرمانجا پیروز دا. لو الدیماهیه ریکا دریج او مراد اب جوان بون. هر وکی خدای مازن اب وگیرینا ویچی رو که الویدم برتنگ ادویا پیغمبر خو صلاف السربن و حوالتوی آگه در بکتن کو صبر السر نخوشی ریکه مروفید گهین تا آرمانجه و اکاهندت کت کو نحز و هفرکت مروفی سرد خو البراستی مروفی بجمینن. هر وکی خودت ویا بیجیتا پیغمبر خو صلاف السربن اب خم نکه و اگر تو بدستت مروفت خو هاتیا در خستن شمکه. یوسف جی بدستت برایتوی هاتا در خستن اش باجروی بلی دیماهی السر چراوستیا بلی گهدارت هجا الویدمی و پیغمت بنجیه کرنا وان راستیا و گلک دجی جیروکا پیغمبر خوده یوسف کره یعقوبی قرآن بوما وگرا نکه و پشتی وی دست پیکا کرد کرم کن دا پیک و البنسی برا پیروز آیت قرآن قصد جیهانا یوسفی بکین ورن دا پیک و جهود ما قلدین و بهزار سالا پاشکی بچین و المالا پیغمبر خوده یعقوب کره اسحاق کره ابراهیمی ببینه میوان بری ام قصد وی مالا پیروز بکین یا پیتوی ام مزن مال اب هوا بدین نیاسین گهدارت هجا مزن وی مال ایک جوان مروفانه ید خوده بخو هل بجارتین دا ببنه ازمان عسمانی العردی دا ببنه او چرای گش یه هردم البروناهیوی خلق ادچنه راستریا مزن وی مال یعقوب پیغمبره اوی همی دم خو ات عبدینی خوده دا ادبورند و هندی هند عبدینی خودت کر خلقی ناصناوی یعنی لقبوی کربو اسرائیل و معنى اسرائیل اویا عبد خوده افلق بهنه السر یعقوبی دانا بو یعقوب مروفك پیروز خدان قدر بو و یا عجبنین بهای خل نک خوده و لنک بنیاجی هبیتن ما نکر اسحاقیه و نوی خوشتوی خود ابراهیمیه ما نه بروی دارا پیروزه یا ره توی ادگهنا دهمنا ویجنکا خدای مظن السر ازمان ملیاکتت حقوتیه اتعجبین من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت يعقوب پیغمبری صلاة السربن دو جن هبون ادبجن هر دو کچ خالت وی بون و هر دو جی خوشکت ایک بون و بوزانین هنگی ات دیانت اواندا درست بو دو خوشک ببنه هویت ایک خودی دوندها که برکت دابو پیغمبر خو یعقوبی و کربو باب 12 کرا ناویتوان چبون چنبون نه گرنگ هم بزانین اگر نه قرآن دا ناویتوان بوما وگرید ابتنه ناوی ایک جوان قرآن بوما وگراو گود او ایک دبیتا کسی ایکی و سرکی بوی چی روکا دبوما وگریدن او ایک یوسفی برای کش خوب بچیکتر هبو قرآن ناوی بوما نگودیه بله کتاب دبرید بجن ناوی بنیامین بو هر چا بیتن اف هر دو که ید دیکه که بون و بچیکت باب خوبون یعنیش همیا بچیکتر بون و جبرکو ات بدیک بون چونکی دبجن دیکا وان دیکا یوسفی و بنیامینی اپ بنیامینی مربو یعنی دم بنیامین بوی دیکاوی بمر بو چونکی هر دو ات بدیک بون بابوان پیتک زیادتر بواند کر دا اب خونه حسین کود سوینه اش بلی هندجی یا زانای کو دیباب عیالش همیا بچیکتر پتر نازدارت کن جیت مزن جیانا یعقوب دان عمر و خلق مالوی جیانا کا عادی بو اپرحتی و تنایی روش و شفت خو ادبوراندن حتی او روجهاتی یا کو چیروکت دا دست پید کد السپیدایا وی روجه وکی همی روجه جاوی روجه گش ببو و طاوا خوب سر لش عردی دا برده بو داش خاوی قرطال کد یوسف
او بچی که هیش نگهشتی جاوید خو اج خونا گران فکرن سر خوش عردی را کر هزراوی یا بلاف بو هشت خو اینا نسر خو دلیوکی حیبتی ما او چه خونا عنتیکه بو اوی شویدی دیتی جارا کدی پشیاری خون اینا برچاوید خو ادید یازدستی را خوددان ایک ادگل روژه و هیویجی و همی پیگ و پنکویوت هاتن و خوبوی اتچماندن اوه چه خونا غریبه نوکی وان خونایا یتزارو کت بینن هندی هزرت خو تیدا کرن و دانستاندن ادگل خو کرن مشکیوی بچیک نشیا چو سراجی بتدر دیماهی بریار دا بشتنک باب خو یعقوبی و خون خو بو وگرتن بلکی برسوکا درست النکوی ببیند اجویر قرآن دست بید کتن ابوی خونه یاکو ده ادگل یوسفی جیت ابدها صالا حتی تعبیر وی بچافت بیند اج خونه دست بکر و بخونه ده ابدیماهی اینت و تنافبرا دست بکرن و دیماهی دا گلک سرهاتی هنه یعقوب پیغمبری اب همی هشت خو گهداریا کر خوی خوشتوی کر دم خونا خو بو وگرای پشتی خونا خوب دیماهی اینای کیفکا مزن بو یعقوبی چه بو اف خونا یاش قستانینه معنای که مزن پشت را ده بید اف نشان هنده یا که ده روژک ایتن کروی یوسف تیدا ده مزن بید بله معنا او هزرا یعقوب بوی دانتن یاد جه خدایا اشنافبرا هر دوازده کرتوی هیویاوی اپ یوسفی یا مکمه که روژک جه با پیرت خو بگریتن و سرکشی خلکی بکتن اگر یوسف افرو بعقل خو یه بچیک و معنا في خونه نزاند جي يعقوب باشد زانيتن اتزانيتن اف خونه مزگینیه که مزن بوی لوا بري يعقوب جريكي البركور خو فكتن او التشتكي جرنك هشيار كر السري قوتي كرمن نوا بيتن في خونه بو برايت خو بيجي اف خو التب هيجتن قفوان زاني تاف خونه ياديتي دي پتر كربا خو هاوينتا و ندير الشيطان ايكا هند جوان چكتن پیلانا دجيتا بگيرن چونكي چتشت وكي كربنينن وشكفن ورايهاتيا قوتن كربا ميرا يا براكوجا پشتی باب کره خو هشیار کری کو خون خو بلاف نکتن دا برای توی به نزانن گوتی کره من کنی چاوش ناف برایت خو همیا تا اف خون دید هاوصا تو دی ایه هل بجارتن اجلای خوده و زانین که برفره اد شرح کرنا گوتن و تعبیر دانا خونا دا خوده دیدتا تا و نعمت خوشی دل سرتا تمام کتن کاچا بری نکه السر باپیرتا اسحاقی و بابوی ابراهیمی جی تمام کربو و هنگی خیراوی نعمته ناگهیتا تبتنه بلکی ده گهیتا بنامالا یعقوبی همیه معنی یعقوبی کره خو یوسف بو جگریا بابو باپیرا اتدانا و دگوت ابتنه اویا یه جارکا دی ناوی وی بنامالا ده بلند کت لو اج همی کرد خو پتر حج یوسفیت کر بلی اف حجی کرنا بو جه نرحتی و کرب جوابونا كرتوية دي والفرد فيتن اجبرنا كين بيجين بيتفيا السر داي بابا وهمي مربيا ادخدان كرنا عيالي دا فرق جداهية نكن اتناف برا ايكي و ايكي دي دا امنا بيجين پتر حش ايكي نكن شيه دي چونكي حجي كرن تشتكا نبدست مروفيا بل اف حجي كرنا بلا نبتا پالدر كو تفضيل ايكي لسر ايكي دي بكتن ادخدان كرنا والنفقه دا چونكي اف فرق جداهية ده بیتا اگرا پیدابون نویانه و دل رشیت نف برا خوشکو برادا پیتا پیکرنا یعقوب یا زیده بکر خو یوسفی و حجه کرناوی یا پتر بو کر خویش همیا بچیکتر کو بنیامین بو تشتک بو نتهاتا وشارتن لو کرت یعقوبی همی ابوی چنده اد آگه دار بون روژه که هر ده کرت یعقوبی الایک کم بون و گوتنا ایکو دو وصاد شینا بیتن باب ما اجمه همیا پتر حش یوسفی و برایوی بکتن و ام افزر ظلامه و خودان هیزوشیان افا چوهد بیتن دو بچی که به هیزو لاواز اب سرسر ما بخیتن بو ماوش ما چیترن یان دیار دیکاوانش دیکا ما چیتر بو افا چه نظانین و برزبون باب ما کفتیه که دیت یا مروف ده ظلامت برکتی اب دتا بدو تفالت بخیر نه افا قط بو باب ما ناچی ده سری ادویت ام ایکا هند بکین باب ما حش مبتنه بکتن دی چی کین چنا کین بنیامین کراکی گلکی بچیک بو و نشانت زیرکی وکی یوسفی لنک ات دیار نبون لوا او نه آستانگه که مزن بود رکاوندا
هما هر هزراوی نهاتا بیروان اکسر گوتن هنگی باب ما دل مزفریتن و بدرستی حشمکتن دم یوسف اجریکی راد بیتن جاره چیه؟ گوتن دوید یوسف نمینت بکوجن بهاوجنا چولکی بتنی حتات مریتن المهم نمینت هنگی یوسف دش برچاواچید و بتنی ام دمینین معنا ده حشمکتن چونکی امین شینوارت مالاوی بلی کشتنا زاروکه که بگناه کارکی نیبسانه هیه و او کرد پیغمبرکینه و نوی چرکت پیغمبرانه چاوا تاوانه کاوسا یا مازن بکن هزرت خو کرن شیطانی ریکک بوان دید گوتن ده یوسفی کجین پاشی ده توبه کین مان توبه گناه دبری خوشت بتن خوش ریکه شیطانی بوان دیتی بله الدل ایک جوان نهات گوت کشتن کارک بچیک نینه و توبه جی حسا یا بصانهی نینه اگر هند گوه خودان من از پریکه که باشترد کدم ما دبو چی برای خو کجین و گناه هاوی که نستوی خو آرمان جمع کشتن یوسفی نینه ابتنی مدوتن وی و باب وی جگ وکین و جا پزر من یا باشتر بوم اوه ام یوسفی نکجین ده هاوینا اتوی بیرده اوت کویت سرکا کاروانیا او گاوه هندک مروف ده بورن و دگل خوبن اوه لیعقوبی برزبو و گناه کشتناوی جی نکت استویمه همیا گوتی خبری تایا بله ادویت ام الریکه که بگریین دویتن ام الریکه که بگریین کو بشین برای خو یوسفی پیش دستت بابوی بینین در آخری هند زانن باب ما هندی هند حش یوسفیت کتن دل نادت جارکی ادگل مفرکت عردکی یا شوی و دی تشتک لیت گوتن امجی دی خو جر بینین و شوی و ابهیویا خودی و رابون هاتنانک باب خو گوتن ای باب ما بوچی تجارکی یوسفیت گل من نهنریت شولی دیار باوریاتب منایتن آخری ام برای توینه ام گلک حجت کین و ما خرابیاوی نویتن دل ما یپیده صباحی یوسفی ادگل ما بهنره بلا بیتن بخوب بیتو بچیتن و یاریا بکتن و یالتاو بیتن اموی اب پاریزین بابی وان گوت بو من نخوشه هنوی اب بن یعنی هر وکید ویا بجیتن از نشم بیوی بجیم بو من نخوشه اجمن دیر کوید و بگو من وی گوتنه نکه پتر کربت وان فکریه هر وصا گوت و از ترسم هین دمکی جه غافل ببن گوی هوا نمین تلی ده بیک یان گرگک بیت و بخوتن هر وکیوی اپرنگک نمو باشرد ویا بجیت وان نو بیتن هین هزر کن من باوری بهوانینه نه بلی از ترسم هوا هاجه نمینتن و آطافک بیت سری اف گوتنا الدلوان هات اوه ویبخو خوش هجت بومدید صباحی اگر گوتا مکان یوسف دی بجنی گرگی خور گوتنا باب خو اوه تو وی هزریش مدکی چاو ام 10-12 ظلام خودان هیزو شیان و گورک النکمت برای ما بخوتن اب خودی اف ایکا اگر بقومتن معنا ام کیر چناین باب دلوفان چره ندیتن خوشوی احراجی قرتل کتن اوان چه مجال بونه هلا اگر داخاز اوان اب جهنه اینتن پتر کربوکین ده دلوان دا زیده بتن اینا چو پینما البرهاتو گوت وی بکن یا هود وید بوس پیدا روژا دی یوسف اب کیف بو چونکه اوه بو جاره ایکیه دگل برایت خود در کویتش در وی مالا ادویا زیب گهیتا وی چولی او چولی جیگوتی داوکی همی بچی که او جیاریا بکتن و خوب حلاوتو کیفه بکت وکی برایتوی گوتی برایتوی سپیده هاتن او اجبابیوی ورگرتو بر بله هرزی کیفا یوسفی بو نخوشی او هیویت سریوی بچیک دا هاتن صوتن چاوبتنه مانل چولی به حسیا هر وکی بهنا پیلانا کا مزنیت ایته بله ما ده طفالکی وکیوی ات دستت 10 ظلام دا چکت بسم الله الرحمن الرحیم دمکی هندیت هر 10 بورهاتن کراسی ویش برکر یوسف حیبتی ما اریوان چل بره گناه من چیه ما من چه یا خراب ادگلوان کریه هوارت یوسفی بچنه چون او گاف بو وی هندیت هاتا بردان ات نیوا بیرکا کیر دا چالکا کیر بلی اتفاق هر 10 برای او بو یوسفی نکجن لو یوسف بردانه سروی بر مازن او دتانشتا بیره دا او جه ظلام السرت راوستن و سطلا دات هلنا ات بنه بیره دا جه کی غصبو
اپن نسبت بچیکه که وکی یوسفی گلک یه پیر بو چونکی نتشیا جه در کویتن و هوارو گازی تویجی ابسر ند کتن. یوسف ماتوی بیرا طاری دا ابتنه. خدای مازن بیجیتن الوی دمی ما یوسف وطه گهاند که ده روژک ایتن چیا نزیک بتن چیا دیر او ده برایت خو بینتن و فکر یاروان دتا برچاوا معنی ده جید و اف بیرا کیر نابیتا قبریوی چاوا خود اف هیویه اد دل یوسفی دا چاند الوی دمی او اد بیرا نخوشی دا یه نقو آیت اف چنده دیار نکریه اد بیتن الوی دمی یوسفی بیریا خون خو کر بیت و پسیارش خو کر بیت باشه کان او تعبیر باب من گوتی باب من اجنک خونا آخویتن و گوتناوی ادویتن بجه بیت معنی اسنا مرم ادویت بجیم دا گوتنا باب من بجه بیت هنگی از دی بیرا برایت خو الافرو اینم هنگی دی بجموان چه خودی قبیل کر هن وی ابسر من بینن ما من چیانا خوشگهان بو هوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أدبجن تشتي برايتوي أو داهلايا أدچالدا خلوان نزيكا وشارتن دا بزانن كان الديمهيوي دي بيتا چه وان هنديد كونكا كاروانيا أتوي جهيرا بورين او تبيتوي هندك آفبون او كاروانيتها لو ظلامكش خو هنرت دا الوان دور رخب جريتن بلكي هندك آفب دست خو بخيت جاويوي اب بيري كفت هات هنداف وريسك بدست كي سطلي و گردا و جور دا برداد بيري دا خافلتيا كامازن في كفت دميديتي هروكي وريسيوي يت ايتا كيشان اجلاي مروفكي و پاشي سر خو اينا هندافي بيري عجب گرتي بو اوه چيه؟ ديت بچيكا كي نفريس يت نيفا بيري دا السر حلانه كي مزن كيفاوي جلكات قوت في بچيكي بخدان دي بم بخو فروشم غاوا زفريانك حوالت خو في اوان وسط بجهينتن كو اف بچيكا پشكا كش پرتاليوي يعني بضاعتيوي بو بازرگانيه يه ايناي دا بخو فروشيتن و هنگي كرين و فروتنا مروفا بازرگانيك بو پرنگا كي عاديت هاتا كرن بل برايت يوسفي ابديف دهاتن قوتنا وي مروفي يه يوسف بري اذا عبد ما يرفي وچنكي مروفا كي نگوه داره ام حست كين هنش مبكرن وهوا بچند دويتن ام ترازينه وان يوسف اب بهايا كي كيم كري هندك تبجن اب 20 درهما برايت يوسفي يوسف فروت وهر ايكي 2 درهم جهشتنه پشت راست بوين كو يوسف چو وكاروانيات جل خبر اج قستا خمجيل كرن حتى روش آفا بوي و طاريا شباب سر دنياي دا گرتي و بويا عيشا چون كراس يوسفي اينا و خوينا كاش دراو پیدا كر و عيشا هاتنا نك باب خو همياش دراو گريا خو اينا و گوتنا باب خو اي باب ما پشتي ام چوينا چولي دل ما چوي ام غاردان بكين اينا مجلكت خو اخستن و يوسف دانا بر حتى ابزفرين بل پشتي ام زفرين مديت گرگي هاتي و يوسف خاري هر چنده تو باورش منا كيجي خو ام تراست گوجي بين بل باها اوه كراسوية جي بر خو بده خوينويا بيفا يعقوب مروفا كي تيجهشتي بو اش بلي كو پیغمبر بو دنيا گلك تيج ودا بو و گلك رنگت مروفا ديد بون اج سر و سيماي وان زاني او يه دراوت كان باشا ما اوه چو بو حسازي گرگي او داعيرا پشتي هنگي اگر گرگي او خار بيتن با چا کراسوی ساخ مایه خو الجهه که بتنه جینهات یدریان دل یعقوبی باور نکر کو گرگی یوسف خار بیت با تو بیجی چله هاد بیت تنفتن وان یوسف کشت بیت نه چا یوسف بمریتن اگر یوسف مر بیتن با ده معنا خوناوی چه بیت یعقوبی هزرا مرنا یوسفی اجسر خو هاوید و نویا باور بکتن اگر خراست جی بیت بله گهدارت هجا گلک جارا خوشتویه که مروفی البرچاوت مروفی چیت ادگل هنده جی مروفی نفتن باورش چاوت خوب بکتن هرگاف ده بیجیتن ما بلکی درو بیت بلکی جارا کادی راب بیت بلکی ابوان بلکیت چوپه و نایتن مروف گلک جارا دل خو خوشت کتن و جا پاهین بو دل یعقوبی چت بجن خوشتویه وی اج سپیده
ساخ البرچاویتوی چوی و ایواری نزفری به خاطر خواستن چو همین نیشان هندت گهینن کو نمریه نه ادویتن یوسف نمرید بو چنکی دل یعقوبی نفید باور بکتن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون چرنمان يعقوب برخو بدته هوارد خوب جهين تكه ادوان درافت بفيرانگی دا اگر مروفك مروفي برزبو اكسر ده هوارد خو جهين تا مروفت خو كرت خو داد هوارد بن بل يعقوب بيجي تكه هوارد خوب جهين تكه ابتنه درگهك البرسنگی ما درگه خوده ای خدا بانه تو تزانی اوه یدروی المنت کن و نکه تو تزانی کان حال یوسفی چیه الویشوی به خودان ای خدا توی یه هوار ات چننک و توی یه پشتوانی و هاریکاریا به خودانت کی تو صبر بده من خما یوسفی گلک بو برینکا دجوار ات دل بابه دا چه کر اشجاو گاوا کر بله چپ کت ادوید صبره بکشیتن و هیوی اخو اش خود نبرید برایت یوسفی اش نزانین اخو هزر کر اگر یوسف اش بر دل بابوی بر دل بابوی دبوان خالی بد دیار او ابویان دلا اد شارزا نبون دیار او نتزانی گلک جارا دیراتی دارا اوینه اپروندکت جاوا اد دلیدا اد چینتن و ایک هند اج خودان خو چیت کتن کو همی دما بیریا خوشتوی هاتیه دیر کرن بکت واند ویا دل بابوان بوان بتنه بمینت بله یوان ویای چه نبو بوان بدستت خو یوسف کرت دل یعقوبی دا یا اسفا علی یوسف مخابن بو یوسفی او نالین بو یا بشوروش اج کیراتیه دل یعقوبی ادهات در گهدار تجا اجوا دستیری بیتن دنکا یعقوب پیرمیر ادگل خمو کووانتوی هیلین دا قستا وی کاروانی بکین یه یوسف اتناف دا هاتیه فروتن کان دب کیج لایی دا چیتن و ده چه ایتا سر یوسفی خدان دل نازک اوی هش خوباش ندیتی چرخا فلکه ای خستیه بر دورانا کاروانی اپلای روش آوادا چون برپ ولات مصرفه یوسف او بابوی دل ند فریکتا بر حطافه دروش لندتن نکوکی عبدک به خدان ابدیف کاروانی و یت ایتا هاجوتن هی دنیا هر روز چندت وکی یوسفی مافلت این خارن و بیسی چو بسبب البنت بریا اد این برزکرن چندت وکی یوسفی بگنه دستت زورداریه اجبر دلت خوشتویا ات وقتینن و الغریبیا اد کنا اخسیر کاروانی گهشتنا مصره او مروف یوسف بخوب بهایی که ارزان کری چنگل یوسفی گرد و برا بازارا فروتنا بنیا وی البربو مفایی که باش بخو جبکت مرادویزی حاصل بو مروفه که بردست فرهو بمنت یوسف دید رحموی چویه دید جحله که لو تازه و بنشانه و یتی گهشتی و بعقله او یوسف کری و دگل خو برمال و بوزانین اف مروفه عزیز مصری بو یعنی سروک وزیر بو اگر بزمان افرو انباخوین گوتا جنکا خو باش قدر وی جحلی بگره بلکی مفایک جیب گهتما یان ام بخوب خودان بکین و بخوب بکین کر و بعلامتا او یه بکر بو لو اف گوتا جنکا خو هرچا بیتن یوسف پشتی قیناغا که تجی زحمت و نخوشی آکم جیبو قدر بروی دا دوامین مال مزنا مصری مالا سروک وزیر پاشای مصری و افا قنجیک بو خود ادگلوی کری وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يوسف او زاروك نشانت لاوينية وعقل دارية السردموي الديار پشتی شان دستکا هاتیه و گوهستن هاتت مالا عزیز مصر دا تدابشش جیهانکی چو جیهانکا دی الویوارنی یوسفی زانی دنیا نبس اوه یاوی المال النکباب خودیتی یان دم پریوه دمت هاتا کرین و فروتن اوی الویجهی رنگکی دی مروفا دید او رنگی هزرتین نش آخا مروفانه اد قصر و قصیرت مزندد جیان و یازانای
کت ناف چارچوه قصرت مازن دا جین اپرنگه که دیه خوشی و دلچون هر نائنه هجمارتن چه تشتی کم نینه ابتنه تشتک تینه بیتن او تشتی یوسفی لنک باب خودیتی باوریاب خوده او اخلاقه که باش لنک خودانی پیداد کد اخلاق و ترسش خوده زیب زی ریکا خو ات نیفا قصر و قصیرت مازن دا نابینتن و مروفه که وکی یوسفی السردست پیغمبره که وکی یعقوبی هاتیه پرورده کرن و البرچاو خودی هاتیه آماده کرن بو گران بار پیغمبرینیه دم هاتیه ات جوه که بویرنگی دا کفت مصیبتکا مزن بو چونکی گیانوی کفت هفرکیه که دجوار گیاند ویا اوجی وکی وان کسیت الدورو برد خو خوب دست پیلت خوشی ارزان دا بردد یاند ویتن بیرو باورت خو مکن بگیریتن وش دست ندتن و اوجی نکاره که بصاناهیه یوسف اب باوری خو شیا خل بر همی گرفتاریا بگیریتن نفو دنگی توی بباشی القصر بلاف بون دهمن پاقجی دست پاکیاوی بو صحبتا هر کسکی و مزن قصر بخوجی ایکی جوان کسا بو یتاف بحثش یوسفی گهلی بوین لو قدرك زيادة بو گرد و تعامل خلامت گل نکر وکی کورخو حساب کر و سربست کر کو چی جهوی بویتنش قصر اللي بیتو بچیتن اب ویرنگی یوسفی صالت مایی اجزاروکینی اخو بوراندن روش بو روژه ادگهشت و نشانت لاوینی و عقلداری پتر لیت آشکرا بون دم گهشتیه دورت 20 سالیه خدای مزن امرد کتن ما حکمت و زانین دانه اجبر کو مروفه که خیرخاز و قنجی کر بو جیانا یوسفی حسا اپ بدنگی نبوری نه بلکی کفتا برانبر امتحانک بزحمت تر او امتحانک کین کس بسر کفتن جی در باست بن خورا گرتن البرانبر نخوشیه ادبید گلک یا بزحمت نبیتن بلی دم مروف اب خوشیت ایتا جرباندن اوه ظلامت وکی یوسفی پیدون ید خودان علم و حکمت نکه کرم کن دا پیک و ادگل یوسفی قصدا مالت مازن بکین دا بزانین کانه اب چه سرو برن و مل بره ادوی چونه دا خوب نسا قرآن و گره دین چونکی هندی ام بیجین و درش کین ام نشین چاره کاوی بیجین یا قرآن بکرتی اد 5-6 آیت که دا گوتی هروسا مدویتن وان گوتن دی همیا لادین اوید کتابت دیرو کداهاتین وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اجباركو قرآن دویتن جروكا يوسفي ابرنگك واقعي و بيدسكاري وگريتن اجباركو قرآن دویتن اب ویچیروکی و یتوکی وکی ویچیروکی جیلکی اشمروفا تربیت بکتن اب پیتوی دیت وی بر پریجی اججی یوسفی بدانیتا برچاف و برزنه کتن بر پره هفرکی دجوار ادگل خوشی و دلچونت ارزان و بر وقت الوی مالا یوسف دیداد جیا و بخزمت کاریه لی راد بو جنکه خودم جوانی و بها هبو خاتینا قصر بو و گوتن سر گوتن آویرا نبو و بری همی خدام و خلاما الدفوی بو کانه کنگی ده امرکی دتن دا پیک و بو بجه بینن همید فرمان آوی دابون و یوسف بخوشی ایکی جوان کسا بو یه چجارا پیل گوتن توی ندانا قرآن دم سرهاتی و خاتینه ادگل یوسف پیغمبری ود گوهزیتن ناوی بو منابی جیتن چونکی یا گرنگ اج مسئله نناوه هندکت بجن ناوی زلیخا بو دیسا قرآن بو مدیار ناکتن کان جیوه چند بو بله اج سیاق چیروک بو مدیار بیتن کدویتن کم 15-20 سالکا اج یوسفی مزنتر بیت چونکی دم یوسف هاتیت مالاوی دا یه 10-15 سالی بو و هنگی او یا شکری بو و ظلاموی نزیک بو جبهیوی ببتن که ایدی چه بچیک نابن لو رجا ایکی گوته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا دم يوسف جهشتيا دورت 20 صالية ادفت جيوه نزيكي 40 صالية بيتن و اف جيوه يمناسبة ادجل هندك تصرفاتتوه يتنكا دي آيات بو مديار كتن جاري تشتكي نيه وشارتيا
هندي جنكا خودي طبيعتك طيبتي داي جن مروفك عاطفية يعني بترجر عواطف بشري فيان نفيان كيف كرب خم قوفان وحتى دي ما هي جوان عواطف بشري اف عاطفات ببست الشعور جنكت كتن حتى بيكي دبيني هندك جارا تصرفات ديكتن تهنديت پشتی بینکی او بخول پشمان بو اب تعبیر کدی جن گلک جارا یان پترین جارا عقل خو الدیف دل خود بتن نکو دل خو الدیف عقل خو ادبتن و بنفد بيجين او عقل بفيرانجي بتن دي بر اطاف بيتن طبيعت جنكي يوصايا نبدا استمايا ونبدا استويا واجر اف طبيعت النكنبا بكير ديكينية نتهات وهنجي جيان بريفانات شو جن همي ادفي طبيعتي دا اد بشك دارن ودبيت درجات متفاوت بن اج جنكاكي بو ايكادي بل تشتي او همي تدا اد متفق اويا غازيا دلي ادفيتن نائتا اهمال كرن افا جنكاكا خدان قدر قيمتا اد ناف جواكا كدا كابانيا عزيزة مصرية وبرازا ملكي بخويا وكي اتهندك قوتنا دهاتي اندامكا برجافا اد تخا بلندا الطبقة الراقية يان ارستقراطية اجسيه الصالية بوريبو يعني نت مرحلة مراهقية جدا ادجيا بل دم قرآن دست بفجرين سرهاتيا ويتكتن اب بيفك اشارة دته او بيف بنفش جنيه هميات اتا ابكار انان قوتي وراودته التي هو في بيتها قوتي التي ابترسي ملكة بتن خانم بت خاتين بتن اذي هميتش اعتبار بونينا دم مسألة بيتا مسألة فيانة وغازية دلي پشتی في چنده قرآن بو مديارتيتن كو فيجن كا يوسف تمالي دا سيرك ابكار اينان ابوهي فيه كو يوسفي بخيتا دافد خو ركا ايكي آيات بجيتن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه بيفا مراودة اد اصل دا عرب بكارت اينن بو حشتري دمي هديت ايتو تشيتن وخد هجينت وبيفا راودة معنى دوباره كرن الدت هر وكي آيات برنجة كي تجي تورا وأدب أدفيتن بيجيتن دملاويني وجحليني يا يوسفي جافت جنكي ودلوي تجي كرين فيا أبلا يخوف بكيشيتن بلي چاوا أو خاتينا قصرية وشمالت مزنة يوسف مجرد خلامك ادمالاوي دا يا تازانين مبادرة شوي بيتن أدفيت يوسف دست بيكتن بلي هر وكي يوسفي آگه جوی نینه باچه بکتن ادویت ایکاهند بکت جاوید یوسفی الخوفه کتن وی اپرنگه که غیر مباشر الخو آگه دار بکتن رابو هندی جهاتی ادبر خورا چو خملو خیزه که پیکاتی البربجنه خو کر و گاوا یوسف تن العرده که دید با ادبرت هاتو چو و نازداریت خو لید کرن هیامه که افریکا بکار اینا چو پیوانه هات ویدویا یوسف بلند بری خو بداته وی نه او نظم بری خو بداته وی پشتی خو گلک وستاندی و چوب دست و نهاتی رکا دویب کار اینا وغلقت الابواب اگر ام باش حسرت خو ات اسلوب قرآن دا بکین دم قیناغت وی سرهاتیه اش جیروکی بمفد گریتن عجبی دی سری مگرید چند اسلوبك دقیقه آیت گوتی وغلقت الابواب و نگوتی واغلقت الابواب هر چند اغلقت جی معنا درگه گرتن داد بو چونکی غلقت هندك معنايت زيادترش اغلقت اددات مروفك اگر هدي و برانجك طبيعي و باضطراب بچيت درجه بيفادتن بعربي ديفيجن اغلق الباب بل اگر بلازو بسچو دست لرجفين اضطراب بو چبو و فيا درجه نبتن بگريتن بلكي حشكي قفل كتن ديفيجن غلق الباب خاتين قصري دم فيا درجه الخو يوسفي بگريتن حالتي وي نفسي بكيش كجوان هردو رنگابو بيگومان برنگ دوي بو اذن يا درستر او آيات بجيتن وغلقت الابواب اد بجن پشتی خاتين بهيوي بوي كو يوسف مبادره بكتن نچار بو او تنازلش هندك مزنية خو بكتن اوي يوسف خاستا جورا خو و چونك يوسف خلامك سر نرم و وفي بو زيل غازي اوي چو هزر كر دجي خاصيتن كاركي بو بكتن بلوي هنديت اوي هند خوديت كفتا برانبر امتحانك مزن اپوی رنگی مبرین که بحث جیکری جنکی درگه گرد و اگر شیا با سکرکی ات درگه دا آفاکتن الوی دمی تخصیری ندکر
يوسفي وكي وي رجا برايتوي اجمال داري خستي بهنا مؤامرة كي سحكر بلي هيفيا وي بخوديا مازن بو كود جاركا دي وكي جارائكي وي اجوي تنگاوي قرطال كتن يوسفي سرخو رانكر الهيفيا فرمان خاتين خما خاتين اوجي عجب گرتي ما اري اول نمروفه دلنينا يان مسألة ويتشيا خاتين ديسا خل هيفية جرت كو مبادرة اجوي بتن بل مرادوي حاصل نبو انا جاركا دي نچار بو او تنازل بكتن و دست بريكا سيه بكت يا كو قرآن بو مفاد جريتن اويد في بيوهدا وقالت هيتلك بهيفي بو ترسيا افدالي وش دست دا كفيتن عاطفاوي بي بست الهشو بيرت ويكر حتى رنگك ديناتي النك پیدا كر اجبير كر كو او خاتينة و او خلامة اجبير كر كو اوش طبقك جدايش طبقاوي يانجي نيزيك اد عمري ديكاوي دا بيتن قوتي لازبك اف خملة همية من بوتايا آماده كري الفيجهي پشتی جنكي همي دافت خو وداين و طبيعت خو سرجير كري پشتی چلنك خو نهلاي و هزر كري اديهن در نيچير كتا لپا آيات مفاجئه بو خاندوان چيروكي چت كتن هر کسی هاجوه چيروكي ببتن دي بجيتن ادويتن يوسفي او جحيل هنگي هش ات دم مراهقه داد جيا دويتن او البرهاتبا و یا برهزر اوه كو او جهداريا خاتين بكت بل ويفش كيفتتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قوتي جنكا عزيز مصري سر دانانا بر يوسفي و برانبر وان هر سركت في جنكي بكار ايناين يوسفي پیغمبر جي بيراوي السي تشتا اينا يا ايكي يوسفي قوت معاذ الله قوت يسخب خودت بارزم كو ذكر ياري بكم معنى بلا جنكي ايكا من جار الخدي ايناوه ترسا خودي هند اد دلي يوسفي داهبو كو ولي بكت هردم خود البرچاوا بيتن قد في تشبير نكين آيات القرآن بري في سرهاتيا يوسفي ادقل جنكي فجريتن وصف يوسفي داو قوتي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يعني دم يوسف جهشتي وبري خاتين في دخاز جبكة ما حكم وعلم داني علم ظانينا وحكم بكار إنانا وظانينا أبرنجك بنجه باشي قوتي بفيرنجي أم جزاي مروفة محسن اتديني يعني يوسف اج محسنايا وكيد حديثك دروس دهاتي پیغمبر ما صلاة السربن اتبجيت إحسان أوا توصى عبدينيا خودي بكي هر وكي توي تبيني چونكي اگر توي نبيني جي او تدبينة يوسفي بفيرنجي خودي اتنياصي وكسكي افرنجا باوريا بخودي هبيتن تبيجي بأمريا خودي بكتن اگر خو بجهكي خل جهكي بتنجي بيتن يوسفي بيراجنك الخودي انافا هر وكيويد فيا بجيتي راستا ترقتا درجه المنوخو جريدا بلش بيرنك ام نبتنينا اكديت قلمهاي مدبينة صباحي دم امراد بينا برانبروي دي چه بجيني طبيعت جنكي جهدارت هجا وكما قوتي طبيعتك نازكة راسنا هندك جار اف طبيعتا زي بريوي اتداتا خرابية بلد فيتش بيرنكين كو بير إنان زيتر والراستية زفرينة اگر هاتو جنكي بيل وجدان خو ندانا بتن اب بباوريا اب خودي ابتنه جنكي اگر باوريا کا درست بخودي هبيتن دم ايك بيراويل خودت انتفا يا طبيعي اوا جنك زيترج ظلامي الخودي بزفريتن وخلاتيا خو پشمان ببتن يوسف پیغمبر وهنگي هشتا پیغمبراتي بو نهاتبو اف چنده باشد ظاني لو بيرا هفالا خو الخودي انا قال معاذ الله ودبيت اجفي بيت ورگتن كو فيجن كي باوري بخودي هبو ويا خودي ناصبو لو يوسفي بيراوي الخودي انا هذا ايك يا دوي يوسفي قوتي انه ربي احسن مثواي او يعني ظلام الجنكيك وعزيز المصرية سيدي منا اوي ازب خدان كريم وقدرك زيادة دايما تعامل خلانت قلمن نكريا ومالا خو همي البرمن يفكري چوا برنبر في قنجيا وي اسراب خيانت قلنا مساوي بكم مروفي هفين باقج اگر تا قنجيا كت قل كر هندي هبيتن قنجيا تا اجبير ناكت
نوکی مروف بعسله گاوه تا قنجید گل کر او گاوه دمتا پشتاخو دای او ده خرابی گهینتتا یوسف اجهیوین پیغمبرانه قنجی قطش بیر ناکد گوتا خاتینه چی گاوا من او کر یا تو اجمت خازی از ده بما اش مروفت زوردار چونکه ایک قنجیل مروفی بکتن مروف خرابی بگهینته مروف دش ظالم آیتا هجمارتن و مروف ظالم خود حجنا کتن او سیمین تشت بو یوسفی البیرا و اینای ظلم و کریتیا کرنا ظلمه نکا جن اگر الساوی فطرت بیتن یا خود دایه ظلم ده تشتكيش هميا رشتر بيتن البرجاوتوي ادبيت جنك تحمل همي تشتا بكاتن بل تشتي ايقانا يجنك تحمل نكاتن ظلمة يوسف بيرا هفارا خل ظلمي جينا خاطينا من اخري افا ظلمة نا هوا ظلمة دفيتن ونا خودي حج ظالمات ياتن في جابوچي دي بري من دايا كاركي اسبيل نك بنياجي ولنك خوديجي شرمزار ببم اوا یوسفی گوتی بس بو خاتین قصر عقلی اتسریدا مابا هکر خاتین عقل سریدا مابا اوا یوسفی گوتی بس بو تراوی هبو بلی وان هر سی بیر اینانت مزن کار ات دلو گیانه ودا نکر چونکی ویانا وی یا دجوار مجی و قفل کربو هر وکی دست وی درگه قفل کری لو گوتنا یوسفی چوپه و نهات پاشی چو هاتشینه خاتم گوداری یوسفی کر نخیر او باوریا مکم یا کود دل یوسفی دا و دلوی تجی کری النگجن که نبو دل اگرش باوریا والا بو یان فقیر بو دمیتا الویر پارچکا گوشت بخیر پیگاو دیماهی خاتم حافظی چو بو گوه خوب دا تعبیر قرآن دب ادبه که به هفتا بوما وگرید ولقد همت به دا دیماهی ودا نشان شیطانی حاوت میدانه چرا نمان همت بهی چونکی بهیوی بو دیت علاج بس اویا لمس الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهشيم وكيف عربيت بجن جنكي خو جهانده هر وكي زمان حالويت قوتي تنائي ازدئم پشتی خوفرا جهاندي چكر ادب قرآن هندت خازيتن كو اف بابتا بيتا پیچان ابتني انجام بيتا ديار كرن وهم بها نزيك بو خوب دست و بردتن و جاهين هزر بكن داوا ديماهي چند مكون بو حتى شياي بي دل يوسفي ابهجينت يوسف راستا پیغمبره بل مروفه ويجي وكي هر مروفكي دلكي هاي يتجي اج عواطف ومشاعر بشري دلت پیغمبره اج كفرانه هاتينه چكرن چند تصویرکی واقعی راستا قرآن برتوش اتدانیتا برجاف وهم بها نزيك بدل يوسفي ابكافي تواني دافت الشيطاني يت كوزليخاي البرذنين بلنا دل يوسفي يظل نبو وكي همي دلا او جيت اللذلذي بل هر جارك هجانك تدا تشيبوا ادوي قافدا خو جهد بو چونکی سنگ باوریه نتهلا هر باید گناه کاریه وی ادگل خوب ببن وهم بها لولا ان رأى برهان ربه وبيضا لو افهن ادفي آيات دات بينن عربت بجن حرف امتناع لامتناع يا بري لو اجبر يا پشتي وي چه نبويا الدمكي وقت جنكي همي في البازيت خوب كار ايمان دل يوسفي خو هلاوت و اگر خو نه هلاوت با حمر نبو او ابسر كفتنج في امتحان درباز بوي هنجي هندك دهبن بجن يدل رقبو وطبعا او الدل بر بتن شو دل بر نشيني دلوي خو هلاوت بل هرزي ساكن بو بوچي چونكي اوي برهانا خود خوديت او چوشان بو خود نشا يوسفي داي حتى بريويش خرابي ورگراي برسفا في بسياري اب اشكرات قرآن دا نهاتيا ابتني قرآن بجيت برهان ربه جلب قوتن الفيري تاتينا كرن هندك جي ادكفنا عقل مروفي وهندك جي ندبر عقلا ما دلتنين فان قوتنا هميا فجرين ابتني مدفتن بريها بدينا معجزا نظن ادفي تعبير قرآني دا رأى برهان ربه بري هنجي جنكي برهان الشيطان خو هافتا ميداني او برهانا كين كس هنا بينائنا ورگيران يوسف جي اجلاي خوفا برهانا خود خوديت او برهانا كين كس هند بينن
تشوت فيتن وبرهانه وصا معناك ابتني تشتكيش بيرنك ادفت او برهان وكي ويكلي لبيتن يا همي قفلافت كتن تبيها برهزرخو جحلك بالصالي الجهك ابتني بمينة ادجل خاتنا قصرك يا خدا منصب وجمال اف خاتنا همي ركب كاربينة داوي بخيتا داوت خو وغازيا دل خو بهاويش بكتن الويدا دل جحيلي خو الويدا مهنه دل جحيلي خو بهلا فيجيتن ودل النيزيك ابو بيش وبچيتن هزرك خل سري بدتن جي خط عقلي ودا بكتن واعازك بدت الدلي كو هشيار بي او هزر دي چبتن تو بيجي الودا قيامت ابهني ترسو سهم خو هات بيتا برچاوت يوسفي ديد بتن او وافجن كهردو يترابو نفا ودي انا بري بو محكمة مظن برانبر وي خداي يوان البرچاوا بامريا وكري فيجا او يهزرت خود كتن دي چه بجيتا خوده يان الويدمي رنگي قبري هات بيتا برچاوا دم مروفت وي ترنويد بان اد كانت دا وبتني عملويد جل وي ادهيلن فيجا الله يخوي راست يتزفريتن خرابيا ويهيات ايتا برچاوا الله يخوي چپ يتزفريتن خرابيا ويهيات ايتا برچاوا كيف براويتن دو ملائكتت كريتو بترس يت ايوه ويفت هججينن هلو كيف چون خوشي الدنيا هنگي ديچ برسف هبيتن يان او دم هات بيتا برچاوا غوالشوي البرانبر خودي وهني خلق محشر شهداء السردتن هنگي دب چري بر خودتا باب خو يان كسو نياست خو يان تو بيجي الويدمي يوسفي هزر كربيتن اگر كسو نياست خو يان تو بيجي الويدمي يوسفي هزر كربيتن اگر ويغاوي ديكاوي يان خوشكاوي الجهه ويجنكي با وظلامك بيان الجهه با ده حالي ويچ بيت هذا همي فشكك بچيك اجوي معنا مظن اوت كفيتت بن في آيات دا لولا ان رأى برهان ربه خوزي جنكو ظلامت ما افهزرا باشور گرتبا وخل سر تربيت كربا هنگي چجارا نجنه نليري اشكستل ندخور اتوي شريدا يشيطان تناف براوان داد گيريت هلما انفاست ويت تهني بهن اليوسفي چكر او خدای یوسفی خوب پارستی ادهوارا یوسفی هات اینا سردلوی کو پراویتن خو اجویجن که دیر بخیتن بله کیف پراویتن درگهت گرتینا او کلیل یفخاتینه قیدینا کت بلا پراویتن اجویری و خما خوده يوسف رفي بل بري آيات بما ديار بكتن كان چو رفي وكيف رفي تعقيبك الداتا في سرهاتي ودبيجيتا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أبفرنجي ما فيها خرابية وفاحشش يوسف ديركين چونك اوش بنيت ميت مخلص بوچي آيات نات مخلصين وقوتي مخلصين چونك مخلص او يدل خوب خود پاقش کری و مخلص او ي خود دلوي بخو پاقش کری و يوسف دلوي هاتا پاقش کرن شلای خودی و دا بیتا آماده کرن بو پیغمبرینیه باشا امرو في خود دلوي بخو پاقش کر بیتن تو بیجی جنکک بلا چند فیل باز جیبتن بشتن پیس کتن یان حتا بقم بکتن من باوره يوسف رفي جنكي بلا خو جيوانا كر دابدي و كراس يوسفيش پشتي و گرد و كيشا حتى كراس درياي دم هر دو گهشتينا بردرگهي خافلتي وكت وانهادت مالخوي مالكتا برسنگوان مفاجأة كان مظلبو اب نسبة يوسفي چه بجيتا سيد خو دمكي وما بل جنكي هرزي خو هاوتا ميدانه طبيعتك خودي دا جنكي جلكي عنتيكيا ادقاودت شيتن تكيف ادجلوي چارچووي بكتن يتداد جيتن ودراوك وصب بخو چيكتن زيبزي كسب سر نهل بيتن لود بيجن زيباورش روندكيت جنكي نكا خاتيني مالخوي مال البردرگه ديت ويقاوي دا بجور كفيتن ظلامي يبتني بو ياجي مروفكي دي ادقلبو آياتي اف چند درستی برچاف نکریه بلی پشتی بیناکا دیده بو مدیار بتن کو یبتنه نبویه جنکی زی استدراک موقفی کر وکی مروفکی دجمنکی درنده هنر لی گرتین داهرش بکتی پاشی کسک ادهواری بتن و اجدست دجمنی بیت در ها وسط جنکی هوارت خو جهاندن ظلام خو قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا
جنك يا شارزابو زاني دي چاوا خوش في گرفتاری درخيتن از بني هوارا اذا چاوا چيد بيتن خلانا كي بخير يتهنده قنجي ادگل كرين و ري خدايه افرو خرابيا مالاتا بفتن اري جزاي بوجدانك بفرنگي چيه يش هجيه تو چلي بكي پاشوه على ظلامي برسفه بدتن هروي بخوتي إلا أن يسجن أو عذاب أليم إكي بفرنگي بيتن ادفتن بيتا جرتن يعني برنگي كي نخوش بيتا آزردان الفيرجي في البازية جنكي ديارت بيتن بوچنا قوت ادفت بيتا كشتن ما اف جريمة برهندنا كيفيتن خدانوي بيتا كشتن بلي بس حاجة كرانا يوسفي دل جنكي تجي كري ودفتن او عقوبك وصا بو يوسفي دس نشان بكتن بين ايتا كشتن اذا اگر عقوبة بو تشتكي بيتفي هشتا يوسفش مفاجأة كي ندر كتي كتا مفاجأة كدي اذا تشيا اف جنكي تشد بيجتن من خرابياوي فيها ادفي حالتي دا يوسف كتا برانبر ايكش دريكا يعني دفتن خبيدانك بكتو قوتنا خاتين درو ندرخيتن وهنجي دي اثبات الجريمة لسرخوكات يعني دفتن برافانيش خو بكتن وبراءتا خو ديار كتن وهنجي دفت شرما خاتين ببات يوسفي الركاد دويه البجارت وبوظانين شريعت ركد داتا مروف برافانيش خو بكتن اگر كساكي ببختيا كبديف مروفي فنا اگر خو وی براوانی پیتوی بهنده جی هبیتن مروف بحث وی کسی بکتن و شرماوی جی ببت بله بیکو او جی ببختیا ابدی ونیتن یان هندک اسرار و عیبتوی یدی آشکارا بکتن یدکو چه پیواندی بموضوعی و نبیت یوسفی براوانیش خو کر نرا بو دفتر اسرارت جنكي بو ظلامي بخوينتن هرچندت بيتن بحكم وجودوي اتمالي دا بويچندي آگهدار جيبت و چه ببخته جيلي نكرن ابتاي ايك برواني اجخو كر قال هي راودتني عن نفسي بس قوتي اول ملتقاي من بوي و بلاخوش من ذاكريا الفيري ظلام حيبتي ما اجكي باور بكت اجكي باور نكتن او تظاهيت يوسف مروفكي راستگو دست باكا تجارة درو خيانت جي نديتيا بل باجنك جي نامي ساوية چه بكتن مروفكي جنكي بخو و بعلامتا يدقل ظلام يابويا دمي هاتيا بردرگهي قوتي از دي حكمك درستت مفبرا هادا كم اگر يوسف چو بيتا جنكي و جنك البر نهاد بيتن ادويا كراس يوسفيش سنگي و هاد بيتا قطندن اجخو اگر وي بلا خوش يوسفي و نكر بيتن و يوسفي ابوي كاري نخوش بيت نكا كراسي ويش پشتي و هاتيا قطندن رابون سحكرنا كراسي يوسفي ديتن اج پشتي و هاتيا دراندن جنكي گاوا دروا خو بخو چه كري هزرا همه تشتا کربو بس هزرا وی چنده نکربو اگر دارکه که بوی جبینتن لو کتلپا و دویا دروا وی پریکه که دیار ببا دا دفتر یوسفی المک سیدوی و المک خلکی جی هر بمینتن اسپی مانا تشتا که عجیبا بجرائه که دم یوسف ابدستت برای خو هاتیه ایشاندن کراسوی او نه هاتیه دراندن المک بابوی بو نشان ماناوی و جاردوی دم دست سید خو هاتیه ایشاندن کراسوی او هاتیه دراندن المک سیدوی بو نشان دست پاکیاوی پشتی راستی بو مزای قصر دیار بوی چی کر ورم پیک و برداومید گل چی رو که بکین دا برسوی بزانین قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إجراء ويهمي أذبو طبقات ارستقراطي وديفلانكت حاكم ملك مظنة اف صحبتان لكوان ادتافهن اف برناك اف المروف وقت خو جلك بيغا مجيل بكت قوتا جنكا خو افش في البازيت هوانا هوا كي هوا جنكا وي باهين اب فندو فيلن وي با فندو فيلت هوا اب مظنن افا شو بالمظنة قصري قوتي مدح بون بو جنكا خو كرين ينجي تهديد بون ليكرين موزا بل ابتاعي عود ظنين أذبو أفراد ظلمة يبشك دارية اتريفا برنا مجتمعات الجاهلية دا اتكن وكي عزيز المصري اتدست جنكت خدا اتمرينا وعقل عاجي هرش كيس جنكت وانا او بفيرانجي بتن دي چوا ويرتن خود جل خاتين خو تعلو ترشكت بري خدا يوسفي بگناه وقوتي يوسف أعرف عن هذا أبذي برودتي أي يوسف پشتاخوب دا في موضوعي بحث جنكه هر وکی چه نبوی بو دا کس نزانیتن یا مغمر یکی مال موضوع اویا
خلقش در وی قصره چش وای وزانید اما اش ناف دا قیدینا کتن اخلاق نویت نامیس بیتا پیل دانان او همی مشکله مینه پشتی بجامرانه پشتی اینگی اب جامرانه وی ظلامی گوتا جنکا خوشی دا خلق بزانیتن ظلامه نهاون طیا واستغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین تجي داخازا لبورين بخش خوده بك خلتي اشتبو خلتي خلتي اكا سيفيك بو اگر بوتا زحمت نبيتن جي پشيوان ببا پشتي في اجراء قاسي و دجوار مظاهر قصري صحبتش بير كر صحبتي توصى ودي عرف بحث جيبكتان بتر بهنجيتت في جواباش اوه في درجهي بگرتن بل جو كاري درجه نگرت اكو دوا خولي فنبو صحبتا حجي كرنا خاتين بو خلانوي و پیرابونوي بهندك فندوفيلا بخمت كيشانوي بلاي خوفا بو صحبتا خلق قصري اش خلام و خداما چاو بحسيان قرآن بو مناقود هر چا بيتن صحبت بلاف بو و او صحبتا دجنك بزانن پشت راست باب باجر همي دزانيد بو ترتره اتناف جنك الطبقة ارستقراطي دا المصري چی گفت دوشنه که جمال مزایت باجری گهشت بانه ایک دا بیجیت یادی اری تزانیه چیا قومی یادی دا بیجیت خیره هوالوی دا بیجیت او لالتا او تو الکیلت جی خونتو تبینی بیره دایی ما تنظری جنک عزیز مصری بلا خوش خلام خو وناکتن یا بودین بوی او چوا بله باجر همه یه ابوی که اتآخفت و ویجا جنکا عزیز مصر را بتحشکش خلام خود کتن اوی کس نظانیتن عسلیوی چیا ویش کیویا اب هندک پارا کری پاشی هایی پک ودا بجن اشهدو بالله او شولکا بخیره و تشتاکی ند جه خدایا نکه اگر سر ظلال خورا حش جحیلکی کربا اشکرت ملکی یان امراء یان همه چنا حش زنگینکی جی کربا دا بجن قیدینا کتن او تشتاکی طبیعی النکمه هنیا بلی حش خلامکی بعسل بکتن والله اویا غریبه اب ویرنگی جنکت مال مازنه صحبتت کرن صحبت گشت خاتینا قصری قلت اتحقن لومي من بكن وان يوسف نديتيا رابو كوكا باش جنكت مال مازنها خواندنا نكخو القصري جيك باش اكودت نياصن جهك خوش تنا يعني جاك الشاعري بوان تشيكر جهت خوش ونرم دانان وجالك رانكو جينت فقي وخارن البروان ابريس كرن اجبركو همي خاتينا وكيشت خاتيانا وكي خلقي خارن ندخارن ابكيركو شطلت خارن شو صحبت جنكا عزيز المصري اتجلوان نذكرن بل دي ديت اللي فايتوي هاي اتمجيلا هيدي خوفك شلاوي خلاما وخداما هاي ارتبدي في يوسفيرا كان كيش رنج جلكا وسروبري يش هميا جذابتر المجنكا زليخا اينا وقوتا يوسف البرخوبكا باشي بچه جتا هاي يوسف هاي ارتا ويجهي يميفان زاديلت خون يوسف بجور كات تدابيجي هيدا چاردشوي بو اج پشت عورك رش الشبك رش دركت وروناهي دا دورو برا ادهندك حديثة دايهاتي خودي نيفكا لاوينية يا دايا يوسفي يوسف بجور كات بري خاوه خاتمه في كيركت وان يدستا دا وبخارن و اتمجيلن قوان باشو سر سيماي توي ديتين عقل وانش سري فري بيب خوب حسين وانهندت دست خوبرين وهر ايكي اجلاي خوبگوت پاکو پیروزی بو خود بیتن قد چین بیتن اوه مروف بیتن هبیت نبیت اوه دی ملیاکتا که خودان قدر بیت معنی تشتکش خودی و ملائکتا جی اتزانی الویدمی الفيديو خاطر قصر دليفا خو ديت إنا درب خدانا هشتا عجيبية ساروان برنداي قوتي هنا تظنان أذكيا أذا أوا يهوى سراوي لومي متكر طادب شنا خو دي اگر هي الشينوال بنا هوا خرابتر نتكر هشكو هشتا تجارة دست خو نبريا برخو بدا في جرأتي جنكاكا شكري اتناف تشل بينجي جنكا دا ديش اعترافي كتن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او تشتي هواج من قهل بوي راسته وهجا جهوا الجهوبة داخل تركة ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين واجر او نكتن يا ازجد خازم از دي اكاهنت كان او بيتا جرتن وشرمزار كرن اگر خاطرك نبيتن جنكك ديشتن حتى في درجة تبجحكت
البرانبر في جفا مظن يوسفي كس ندي توارد خوب جهينتش خودي بيوتر لو دستت خو سر افراس كرن وقوتي اي خدا من بالسجني خوشترا جويتشتي يافجنكاش متخازن واگر تو فندو فيلتوان اش من دير نكي از دي بلاي وانفتشم وبمش مروفت نظام ويوسفي ات دعا خدا بحثي جنكت حاضر هميا كر چونكت بجن وان هميا شيرت اليوسفي كرن كو دل خاتين نهليتن وگهدارياوي بكتن گوتن نباشياتت ويتن تو بجنك باشت نياسي اب آخفتنا كابتن ديشيتن والتكت ايدي تو روجيب چاوت خو نبيني تو جحيلك لو تازي دل ما يبتفا گوه خوب ده ما چه قيديه خونتوش خلتيهم يه چتري دیار هر ایک جوال دل خودت گوتی بلا آستانگا مزن زلیخا را کتن اجویر ویفا امجید داوید خوانین خود دعا یوسفی قبیل کر دلیلی به باوری مکون کر حتی خرابی و دلچونت ارزان کاریته نکن بلی صحبت الباجری بلاف بو نخاصنا پشتی خاتین عزیمه دانایی و البرچاوت همیا اعتراف کری و تهدید جی اليوسفی کری جنك مرة الهيفيا ايكش دوتشتا يكي چه نبو گوتن پاكا بوچي يوسفي سجن ناكن ديسا بعلامتا صحبت اش چارچوفي طبقان والمزنة دركت اينا شوي كلام نيرينيه خلصر عزيز مصر دا اذا وصد شنو بيتن بحث ما بكافيتا سر ازمان خلقي وخلق بحث جنكت ما بكتن ادفت ام حدكي بو في مسالة بدانين باشا چارة چيه زران باشد زانيتن گناه جنكاوية ما يبخو بري چند روجا كانو قد بويه إنه من كيدكن معنى اگر راست او ظلام با ادفيا اجراء كد در حق جنكا خدا ورگريتن او جنكا قدرك نفخل كي داشكان دي بل ظلام نبو اگر نه روجا گويه دا جنكا خو الحد كي راوصينتن بريار بو او يوسف هيامكي بيتا سجن كرن دا صحبتا بيتا بيدن كرن اجلاك ديفا خلق دي بيجن ديارا سيچت يوسفينا لو هاتا گرتن اب فيرانجي مظن قصر ناميساخو پاراست و يوسف بروي هاتا دان بو سجنه يوسف كتا سجنه بلي يبتنه نبو او مروفي دلي خو بو خده پاقش بكت و تجي بكت اجفيانوي الچجهو چدما بغريبية ناحسيت مروفه كدي يوكي يوسفي سرا پاقجي و راستيه گرك جارا هاتيه گرتن روجا كي گفت گرتنه و ايشاندانه لي هاتنا كرن وچو گوت ابدلكي مكم گوت دجمنت من ماده چل مكان هندي ازم باغو بستانه من يتسنگه مدا از كيفا بچم يدگل من اجمن ديرنا كويتن اگر من بگرن گرتن بو من خلوية اگر من بکجن کشتنا من شهادته وشخو اگر من جوالات من در بخنو نفيكن در خستنا من سياحته و اگر هندك جهوا گهدار تجا هبن خدانه في پیوا دیروکی ننیاسن بلا بزانن او اف گوتنا گوتی شيخ الاسلام ابن تيمية بو او چيا گلک خونت سرداچوی و بدعچيا اب كفرت وي هاتينا پلخاندن يوسف اتسجنه و هاتا گرتن هرچنده بريارا گرتن اوی چو دادی و عدالت تیدا نبو جی بله يوسف گلکه جه بهن تانک نبو چونکی او ابوی گرتنه هاتا دیر کرن جوی چارچو و ایشوی یه هر روش خرابی تیدا جه ادهاتا خواستن اش جو تخا ارستقراطي دركت وش نزيك و فقير و جرديتن و دگل هابو رنشت پشتی هنگی برابتر جوان به خدانا اوت نفت شردی وارد گرتی خانه دهاتین زنجیر کرن اد بے گناهن و مروفی اگر گل کس وکی خو وش خو خرابتر دیتن خما مروفی لسر مروفی سوکید بیت یوسفی خما خوش بیر کر دیت اف گرتنا باشترین دلیوه بوی کو ادگل خوده بجیتن دلوی چند نازک بو نازکتر لهات گلک جارت ازمان خوی شرین و رهوان ابدم خوی گش و بدست خوی نرم برینت گرتیا درمانت کرن ریکا سرفرازی البروان اشکرات کر سجن نبو اصلا کت نافبراوی و گهاندن حقیه دا و مروف خودن دعوه گوه سجنه او اتناف دیوارت خدا وحواند دمك درش بغناچيت دوي سجنكتا مدرسة براستيا غازيا خو ويوسف ايكج خدان ايكجون كسبو يدكو خدان دعوة
ادگل یوسفی دو جحیل دو جهاد بونا گرتن دمیوان یوسف نزیک دیتی و بسر جامری و دلساخی و دهمن پاقجیاوی هل بوین رحمه وان چوه و هداره وان پیهات لو هفالینیاوی کر و پلایوی دا چون روشا که یان شده که وان هر دو جحیلا دو خون دیتن اکی دیت هر وکی هندک تی ادگوست دا بکت عراق و یدی ادیت طبقه کانانی السرسری بو تایراجت خوار گوتنا اکو دو یوسف مروه که جامره و پنیشان و یزانه و تیگهشتی اجی ما بود که امنا بجینی بو مخونت ما تعبیر کن رابون قصة يوسفي كرن وقوتني حالو مسألة ما وخونا أذنا هريكش ما خونك بفرنجية ديتي أما تبين تمروفا كي خير خازي في جمعنا خونة ما بوما بيجا أو يوسفي خود الظنين وحكمات النشادري أبدالي فظني قازية حق أبجهن تظن هردو جحيلا مادام وهندا باوري أبوي هيا بل نعدت يوسفيا يكو شقلشكين بيتن يندلي هفالي خو بسينتن باچب كات رابو اسلوب پیغمبرینی ابکارینا السری ویا باوریوان ابخو و راستگویی خو مکمتر لی بکاتن لو بری برسوان بدتن و خلوان تعبیر بکاتن گوتی خودی کرمکا دگل من کری زانینکا برفره هدای من و بعلامتا هنگی پیغمبرینیاوی دست بکر بو گوتی نین خارنک بوها بیتن ایلا بری بگیت هوا ازت شین بجمه هوا کانده چا بیتن اوه غیبه بل خود هندک جرا هندک غیبه نیشا پیغمبریت خودتن داراستیا پیغمبرینیوان پی دیار ببیتن و هر وکی وان اف گوتنا شو یوسفی باورد کر لو چو اعتراض السر گوتناوی نکرن یوسفی بوان دیار کر که اف چند نعمتک خودت گل کری و زانینک خدای ویدای پشتی ور خوش کرنه و بری بیت سر بحث خونتوان گوتی من پشت خو یادای وی ملت بباور او باوری بخوده و روژا قیامت نئینتن از شوان بریئم و منوان چود گل ایک نینه از بوینا دی کفتی رکا باب و پیرت خو ابراهیمی و اسحاقی و یعقوبی بونا بیتن ام حوالو جرا بو خود ببینین اد عبدینیه دا یعنی شریکا بو خود چکین ادویت امو یبتن بنیاسین اله افزانیه و دیچونا ذرک راست قنجیه که خودت گلمو ادگل خلکی همیه کری بلی مخابن بارابترش خلکی شکر خود ناکن یا صاحبی السجن ابذی غازی نازک ای هر دو حوالت من يدگرتنه يعني هر وكي يدفتن وان بيب حسينتن كو من خير هوات فتن هين حوالت منن وهيجي وكي من ادگرتنا واجر نبو باشيا هوابتن ازفي قوتني قتنا بجم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو غازيا يا همي پیغمبر بهاتن كشك چتر امروف عبدينيا خدايا كبتنه يبحق بكتن يان ببتا ديولان كي هجمارك بدي ماهي اج خداوندت بيچو بمعنى هفال او تشتت هين عبدينية بودكن اجبلي خوده شراستي بونينا هندك ناظن هوا و بابو باپيرت خويت السر داناين خوده افتشتر نگوتيا حكم خوده و کسی اجوی پیوتر مافنین چو حکمرانی بو کسی بدانیتن حاکمیت سالوخت وی تایبتا وی بریار دای ام عبودیت بو ابتنی بکین اوه دین راست و درست بلی بارا پتر اج خلکی نزانن پشتی اب جواب یان پشتی کو یوسف اف جواب دایوان و پواجب خرابوی و گازی درست جهاندی وان دست بمعنى خونا وان كر قوتي اي هفالت من ادگرتنه دا هنديك ايكج هوايا دبتا ميجير خدان خو يعني ملك خو يعني دبتا الساقي ملكي ويدي دي ايتا هلاويستن وطير دي جساري ويخون وهرچند هر ايكج وان باش دزاني تعبيره ويكشكا ويا هفالي ويكشكا بل يوسفي اكسر نقوت فلان كاس تدي بي ميجير ملكي وفلان كاس تدي ايكشتن نا افا نأسلو بپیغمبرانا اد آخفتن دا قوتي ايكج هوا بيكو تحديد كتن دي هول ايتها ويدي ديسا بيكو تحديد كتن دي ايتا هلاويستن پشتی تعبیر خونت وان گوتی یوسفی او منوف دلایه کی هزر کری دی منتا ساخ و بیتا میگیر ملکی و گوت دنیایه اگر تو جسجنه درکتی و چویا دیوان ملکی بحث من بو بکه بجمروفه که بگناه اش قصتا یهاتیه گرتن بلکی جارکادی بعدالت محکم من بکتن روجهاتن و روشون
یوسف سجنه دا بردوان بو اد بلاف کرنا گازیا خدا حجید هاتنک دا حقی بو بیجیتن و رکا درست نشادتن اب تعبیر خونا هر دو جحلا اف تعبیرها یکوی بو هر دو جحلا دای اب جهات هر دو سجنه درکتن ایک بو هلاویستن هاتا برن و یدی هاتا بردان و القصر ملکی بخو بو میگیر وی که چند وقت پیوچو قرآن دیار نکریه ابتنی تشت قرآن گوتی اویا اولو في بويا ميجير ملكي يوسف جبير كر فأنساه الشيطان ذكر ربه شيطان جبير بر يعني جبير في مروفي هبر كو بحث يوسفي بو ملكي خبكة لو يوسف كانت صلقة ما تسجنفا فلبث في السجن بضع سنين وبيفا بضاعة عربية دا بو سيه تيتا قوتن حتى نهي اجسي صلاة حتى نه صلاة بيكو ام تحديد بكين يوسف ما تسجنفا حتى روجا رزقار بونه هاتي ادبجن روجا كي اج روجا پشتی بورینا چند سال سرگرتنا یوسفی بیسیچو بگونه ملک مصر ابخو خونک دید و اذا بجرائي که ملک اتچیرو که داد کویتا برچاف و دبیتا کسا که کارگر اتسرهاتی اتچیرو که یوسفی دا لو ما بخوش راستیانا که کرد ما ادگلها بیتن تشتی سرنچ راکش اوه دم قرآن چیرو که یوسفی بو مافد گریتن و دئیتا سر بحث مازن مصر لقب ملك بودانيتن وقال الملك إني أرى 7 بقرات بل دم چروك موسى بو مفاد جرتن ودئت سر بحث مازن مصري نصناف فرعون السردانيتن چه اگر ات پشت في چند راهيا ظناء دينو كت بجن الوي زماني يعني هر اجبري يوسفي وحتى پشت موسى ببنا مالا الدف ايك حكم المصري كري بنا مالا ايكي اج مصرية بخوبو هجي اجفي بنا مالا حكم كربا خلقي لقب فرعون بودانا وبنمالا دوي نخل كي مصري بون بلكي جوي ملتي بون او جلاي اسبارتا ادهات وهيرشت كيرا مصري وهندك جارا فرمانداريا مصري ورد جرت ومصريا نافي وان كيربو هكسوس يعني براز بأزماني وان دمي هكسوسيا حكم المصري تكر خلقيت قوتا وين مظنش وان فيتن ملك تشتي برشافت نافبارا ملكة هكسوسيا دا وفرعونة مصري دا اغابو هنديك هكسوس بون باوري بخده هبو وغازيا پیغمبرت وكي ابراهيم صلاف السربن كارتي كربو بل فرعونة مصر مشرك وصنم باريس بون الزمان يوسفي هكسوس المصري اتدست هلا داربون لو قرآن لقب ملك بو مظن مصري دانا والسردم موسى مصرية ابخو حكم الخدكر لو قرآن لقب فرعون بو مظن مصري دانا وفتشند ايكش نشانة اعجاز قرآنية هندت جهينة كو قرآن جنك خدية اگرنا مروفكي وكي محمدي صلى الله عليه وسلم يه نخواندوا دي چا ويتي بنيا ديروكي ياهير زانيتن ملك مصر اوش هيفين هكسوسا روجك خونك ديت حاشية ودستك خل كوشك كوم كرنو قوتوان من تخوني داديت حفت جيلت ضعيف وبخير حفت جيلت قلو ادخارن هروسا من حفت قليت جنمية كسكوتر وحفتت هشك ادديتن اريهين بمنابجن شو تعبير بو خونا من هيا كسك جوان شو تعبير خونا نتظني لو قوتنا ملكي هذا جوان خونانا يتكلي ايكد بن ادسار مروفيدا يعني شو تعبير بونينن ودجل هندجي ام شو اش تعبير خونا نظنين قضا بحث خونا وتعبير داني هاتي او جحيلت جل يوسفي هاتي جرتن وتسجنيذا خونا خو بو يوسفي قوتي ويوسفي تعبيرك درست بولداي وهنجي اف جحيلة ببو ميجير الكوشكا ملكي اكسر براوي ليوسفي هات او يوسفي روجكي قوتي اگر تو دركتي بحث من بو ملكي بكا دا دوباره محكمة من بكاتن باش الشيطاني اجبيره بري يوسف هاتا بيري وقضا خلقي كوشكي قوتي ام چوش تعبير خونا نظانين وي دستوريش ملكي خاصتو قوتي اسباني از دي بو هوا تعبير درست اينم از ايكيت نيرسم تعبيروي ايكو ايكا نكاية جرتية السجنة ريب دمن بچمنك وتخمبنا بتن مرق ملكي او بو تعبير خونا خو بظانيتن لو دا خزاوي بجه اينا اف مروفا هاتنك يوسفي قوت يوسف اي مروفا راست قو ازي هاتنا نكتا ابكارك ملكي بلكي افا دليفك بتن خود دايتا بوما بيجا حالو مسألة ملكي وخونوي افابون كا چو تعبير بو هيا موقف يوسف في مسألة شبو اگر يوسف خدان صبر و ايمان نبا مروفا كديبا دا بيجتن اذا هنده صالة ملكي هوا بيسي چو سبب ازي هافتي ما ادوي زندانه دا هرن از خونوي تعبير ناكم يان دي من بردتن يان از برسفاوي نادم بل يوسف نش في رنگ مروفا بو
يوسف پیغمبر بو و مروف پیغمبر بتن یان دی کفتی پیغمبر بتن دی یه خیر خاص بیتن خود گل نیاره خوشی یوسفی به شرط و شریط یان زمان گوتی او هفت چیلت قلا و نشان برفراهینه هفت سالت خوش و تجی برکت دی بسر هودا این پاشی هفت سال دی یت برطنگ و هشک دی بدیف دا این کل پو خلا دی رابطن اگر هوا بویتن هر هفت سالت کل پو خلای بسلامتی سر هوا رابطن الوان هفت سالت برفراهیه دمهین جن خو اتدرین آبوریت خارن دا بکن جن خو خزن کن بله دندکاش گولیا ونکن دا خراب نبیتن دم سالت گرانی بسر هوا داتن الجن خوی خزن کری بزفرن و تیرا محتاجی خوش راکن پشتی هفت سالت نخوشی و گرانی بسر هوا دا اتشن جارا کدی باران این و خیر و برکتت عردی دیزیده بنوه او مروف زفرينك ملكي و تعبير يوسفي بو فجرا ملكي زاني اف مروف هندتي جهشتي وزانا نمروفك عادية لو قلت الديفالانكو زيرافانا هران فيغا في يوسفي بو من بينن او دليفا بو هندك اخو جهان دا يوسفي قلتني مزجيني عملتا عقل ملكي يشتبري ودفت مكتا ببينة في جهل لازيبكا خزيتا ديسا دي بجين اگر يوسفي پیغمبر نبا مروفك دي يه دنيا باريس با اش كيف دا درابطن وبدفون كتغار حتى تجهشتا كوچكا اسباني ملك مصري بل يوسف نجوان مروفا بو يوسف هي جرتي بوجي بل ايمانوي ايكوهند جي چكر ري خوب ملكي صار نكتن وخوب ديفالانكيوي منظم نكتن خوزي او ظلامت برداي نكود جرتي ودچنو خوب خلاميني وديف ديفكيا مظنفة جردن وسرخول بر كرسي كتوان شورت كان حتى بس اش خوب بجرن بيجن مرحبا خوزي وان اف درسا سرفرازيه و پشت گرم کرنا بخوده يوسفي گرتي بخوار گرد با گرتن اونينا تو تنوفبرا چار دیوارا دا بي سجن کرن يان دستی تا اش قريجا دنیای يوالا بيت نه سجنا مزن اوه تو بديفالانكيا مزنا بخوري و خلامينيه بفلي بزاني يوسفي قوتا قاصد ملكي هرا بيجا مزن خو و باش هزرا خود في تعبير دا بكن هرا بيجا مزن خو بلا صحبتا من صافي كتن بري اس جفير در كذم بلا بسيارة وان جنقا بكتن او دست خبرين كان المسألة وان تشيا يعني يوسف دفيا بو ملكي و بو خلقي براءة خود ديار كتن دفيا بيجيتا وان هوا بيسي شو سبب اوه هندا صلاة ازي جرتين دا صباهي بردان السروي نكنا منت ملكي هنرتا ابدي فوان جنكارا اويت الروجة معزومات المال عزيز مصري آماده بوين ودقالوان هنرتا ابدي في الزليخا يجرا وهندك بجن جنكا عزيز مصري كو زليخا بو برازا ملكي بو بس يارا يوسف شوان كر كان صحبتاوي ادقالوان شبو هم يبيك وقوتي حاشا ما تشخرافيجي نديتيا الفيدمي ضمير جنكا عزيزي هشيار بو پشتی سال درج بسردهاتین و سربور اتسر بورین گوتی نکا حقی آشکرا بو گناه من بو یوسف مروفه که راستگویا نکا الویری حاضر جی نیه بلی از شهده بودم کوی چو خرابی نکرینه از افرو خیانت لناکم چونکی خود مروفت خائن سر راست ناکتن الویری یوسف پتر تشافت ملکی دا مازن بو لو ملکی گوتی هرن یوسفی بو من بینه دا ازوی بخو هل بجیرم و بکمش حوالت خو و مازن الدولت خو يوسف هاتنك پشت دجال آخفتين وملكي او جنيزك ديتي وكتيا دلي وتقدر قيمة تأفرو النكمة جلكا تشد فيتن بيجا وتبيجن ملكي باوري بيوسفي إينها يوسفي بزاني لخوشي وتنقافية كمازن دي بسال مصري همي دائتن پشت 7 سال دي وكيش خونا ملكي ديار واجر ايكي وكي نبيتن شول الدولة بريفبتن خلكي ويدا فري همي دي كفتا إيزايا كمازن لو اش ملكي خاص ويبكتا برپرس ماليات الدولة يعني وكي وزير مالية نكا بل وكي اشتروك دبو مديار بيتن يوسف ببو عزيز مصري بخو الجهي بظلامي ينهده صالك يوسفي خلاميني المالاوي كري هندك ديرو فاند بجن ادفان صالة عزيز مصري ظلام الزليخاية مر انا ملكي يوسف دانو جهوي 7 صالة برفراهي بورين ادوان هر 7 ساله دا يوسفي بريار دا جنن بيتا خزن كرن و آبوريت خارنه دا بيتا كرن دا مثال جراني خلائي هاتين ميزانية مصري بتوفيق خوده وبخيرة يوسفي يا تجيبو بعلامات او جراني نبتني بسر مصري دا هاتبو بلكي جهش بو ولات الدروبراجي
وكده نكبنا ديار بيت. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قدرت هجا نكابتر اش حفت صالة يدبورين اتسال يوسفيرا او عزيز مصرية قوتناوية وبرياروية الصالة خلاية اجبر الريفابرية يوسفية بنجه مصر بو روجها خلقي همي دورو بريتوي هجي تنقافي بسردت هات دا قصة مصريكة وإيتانك عزيز مصري يعني نك يوسفي دا دست هاري كاري بودريش كتن روجا كي يوسف الكوچ كي يرنشتيا شولت خلقي ابريفت بتن درگهواني قوتي ده ظلامت وكي ايكي البر درگهي ادوينتا ببينن يوسفي رداي قافا بجور كتن وچاوي يوسفي اپوان كتي خافلتيا كمازن وكت هر ده ظلام هر او ده جحيل بون يتبري پترش بالصلاة الچولي كراسيش بركري وده هلايا اتبيرا قطنگو طاردا هر ده ظلام برايتوي بون يتبابي او خلا مازن ياكوب سر مصري دهاتي اجبر هشكاتيا نهاتنا بارانه جهشت بو ولاتت دورو بريت مصريجي ولات شاميجي ايك جوان ولاتا بو يتلبويا جيراني هر ده كرة يعقوبي او تكون شامد جيان دميديتي خلاي وجيرانيه شدوان نهلا رابون خدانا ايك ودستيريش باب خوي بيرامير خاست كورفدتا وان بچنا مصري انك عزيزي وي او بحثوي باشي جاميريت ايتا كرن باب وان دستيري داي قوة جهشتين مصر جوان هاتا خاصتن بشنا كوچكا عزيزي دا فرمان بدتن هر ايك جوان باركي حشتري جخارن بدتا اوان برانبر هندك مالي او بو هر ده بجور كتن يوسفي او ديتن ادقاوه دا نياسين هر چنده دريجة صالة و خلا و جلا كار اد دمي وان دا كر بوجي اوان يوسف ننياسي كان او يوسف ده 12 سالي يوان هافتيت بير دا و هلايا بتنه پاشي فروت يهندا كاروانيا بري 20 سالايان پتر و كان افسروك وزيره يه تيرو تجي و خدان جواني و هيبت خو ادخونه جدا نت هات سر هزراوان كو اف عزيز خلق همي حاجت كان دي برايوان بيتن يوسف جالك خريب ببو ادويا تشتكيش باب خو يدلوان بزانيتن بل ندويا ايكامين جار خوبوان بدتن ياسين جالك قدروان گرد و پسيارش وان كرن هين كينا خلقي كيرنا شنروف هواهنا اوانجي دمي جامريا يوسف ديتي تازه ادگل آخفتن و برسوا همي پسيارت وان دان حتى صحبت هاتي سروان و برايت وان يوسفي قوتي هين چند برانا وان قوتي ام 12 برابوين بل ام همي ايك دايك نينين براي كما هجي بچيك البرما برزبو نكا ام يازلينا قوتي باكا براي هواي دي قوتن پشتي براي ما يوسف برزبوي بابنا جلك بخمكت و براي يوسفي يبچيك ترجه يوسفي تدل بابما داكر نكا هندي هند حاجت كتن دلنا دتن جارك تجل مفركة عردكي في جهر قافي النكوي ابفيرانجي وان صحبت خو ومال ومروفت خو كرن ويوسفي قهداري اوانت كر بيك وخب سرفالي بدات كفبويا دني سفرين اوان يوسفي قوت اوان جرابيتن دمهين اتئن براي خو يديجي اتجل خوبينن دي هشتا بتر دينا هوا اش خو اگر هوا تجل خونينا پشت راست بن اس چنا دم هوا دي دست فالا زفرن قوتن ام دي بجينا بابوي هر چند منا باور به لدجي بل ام دي جلك فياجي كين ابدلك فره يوسفي بار ده حشترا بوان دا گرد پاشي قوتا عملت خو پاراو تشتوانجي ابكانت ناف بارتوان دا ما چتشت برانبر جوان نویتن هندکت بجن يوسفي بدزي و پارتوان کرنا اتناف بارتوان دا ترسيا وان چو پارت دي نبن جاركا دي پي بن هرچا بيتن كاروان وان زفري قدسي صحبتا خود جل عزيز مصري بو باب خو فجرا پاشي هاتنا سر صحبتا چونا بيتن قوتن اي باب ما عزيز مصري يقوت يا ما اگر هين جاركا دي براي خو يدجي دجل خو نائنا از شو خارن نادم هوا لجا بيتويا توي ادجل ما ابهنري اگر نه دي دست خالي زفرين و پشت راست با ام دي چاو خودينه و دي باش پاريزين يعقوب جلك بنا خوش بو كل خوي ماي ادجل براي توي فريكتن چونك بهنا يوسف يجت هات وي صبر خو بيت اينا لو قوتا كرت خو اسوا باريا خو بهوا بينم جاركادي جي من باريا خو بهوا اينا بو پاشي هوا چكر بل اولا اب باب خو حتى قانع كري كو بنيامين فريكتن بل قوتي في جاري أزمن صبصانه ندم فوا حتى هن وعدي بدن وخدي بكان شهد السر كودي وي بسلامتي زفرينن
وان قوتي بلا خدي وكيلة ام دي بسلامتي التزفرين قوتي دمهن اتشن هرن بله هوا ایمانت دمهن اتشن مصري هن همي بيك و ات ايك درگه هرانتشن دا چاوين نبن وان ابيا باب خوكر پشتی زفرین نك يوسفي والكوش قوي بوين ميوان يوسفي عزيمك برفره بوان چكر ات بجن هر دو چون نك ايك ريش نخاري السر سفري بنيامين وابتني انا بنيامين بخو قوتي از ابتني افرو يبي برامه اگر برای من یوسف ما با نکه از او جی دا پیگ ورینین یوسفی گهلی بو گوت ما تنفتن از برای تبم و تو پرخ من ورینی گوت بله اینا یوسفی او دانا برطنشت خو و پاشی هدی چروک خو بگوت بیکو برای توی پیب حسین و گوت نکه بلا او بفی صحبت نحسین پشتی وراوین و کار زفرین کری خود رکک نشا یوسفی دا کو بشتن پی برای خو النک خو بهلتن یوسف رابو بدزی و آمان ملکی و دبیجن یزیری بو اوی پیوان پیت کرا اتناف بار بنیامین را پاشی ایک فره کرا اتناف واندا گازی کر گل کاروانیا هین ات دزی کرن هوا آمان ملکی یدزی اوان گوتی هین مباش ات نیاسن و هین زانن امنیت دزیینه گوتن نهوجه انکاره ده هوا تفتیش کین اگر هوا نبر بیتن چونه بله اگر هوا بر بیتن گوتن اددین مدا هجی دزیه که اش ایکی بکتن او ده بیتا عبدوی یه دزی جهاتیه کرن یوسفی گوت باشه ام ده ابدین هوا کین رابو بارتوان ذکرن و لیگریا پاشی سحکره اتناف بار برای خدا و آمان اینا در گوت اوه ممال خودید و حکم جی هر اوه یبری نکه هوا دیار کری و جاهین کرم کن و اف برای هوا بلا اطمین تا ادگل ما اینا وان گوتی دزی اشوان غریبه برای میجی بریوی افکاره کری مقصد وان یوسف بو یوسفی دل دا گوت هنش یوسفی برایوی اتشیترنینن اوان گوتی ای عزیز مصری اوی بابا که پیرمه هی اگر ام ابزفرین وی ادگل خون نبین ام ترسین تشتک لبیتن دمروفه که جاميري ما بود شی تو ایک جمع الشیناوی ناگیری اوی بردی یوسفی گوتی نه اوه نابیتن ام دیوی گیرین یما آمان خل نکدیتی و برای خوب بدن اوه تعبیره یوسفی نگوتی ام دیوی گیرین یه دزی کری چونکی بنیامینی دزی نکر بو پشتی برای توی بهیوی بو اینکو عزیز مصری بنیامینی برنادتن اوان خدا نلایکی و هدی ادگل ایک آخفتن برای مازن گوتی اری ما باب هوا سوز و پیمان شوا نورگل بون که هین بنیامینی بو بزفرینن نکه دیب چوری چنانک باب خو ما هواش بیکر هوا بری نکه چه اینا بو سر یوسفی جی هین هرن از نایم هرن بیشنا باب خو حال و مسئله کروی اونا و اگر باور نکد جی بلا بخو پسیارا کاروانیا بکتن یان خلق مصره هین هرن از نایم حتی باب من دستیری بدت من یان از برای خو ادگل خو ادینم اش یازده نه زفرین چیروکا دزیا برای خو یه بچیک بو باب خو یعقوبی فجرا و گوتن اش بر وی دزیه عزیز مصر برای ما یه گرتی المکخو و برای ما مزنجی سوزا دای اش مصر نزفریتن حتی تو دستیری اددایه یان او برای ما ادگل خو ادزفرینت وی کلانی جارکا دی برینا یعقوبیا کفن هودا عيني في كاري وادجل يوسف جي كربو بري بتر اش بي صلاة افرو بنيامين جي اش بردلي ويبر ايدي او دي صبرا خوب كينتن هندي بنيامين النك ويبو خما يوسفي البردلي ويبيچه كي سفكت بو بلي افا بنيامين جي چو كوفانت يعقوبي هندي دي زيده بون قوتا كوريت خو ونينا وكي هند بجن كوري من ناي هندي دزيه بكتن هوا تشتكي كري ودفت الصبر بكشم وهيفيا مش خودي اوا هرسي كورت من هميا بيجوا بومن ابزفرينتن ومخصدوي بي يوسف بنيامين وكروي مازنبو او مايا المصري بلي قدرت هجا او بتر اش بي صالبو يوسف اش بردلي بابوي هاتيا برن بو كيفا نظانيتن بلي دلي ادقل هر ليدانكي هيفيك اجخو ادجني كو يوسف نمريا يوسف دفت النمر بيت دا خوناوي بيت جه ابراستي دلش هميا بتريه كوفاندار دلي وان داي بابانا اوت برب مرنفتشن ونظانن كان دي خوشتوية كي خو البرخوبينن البراهي خوبينن تناف مريادا يانجي دل پشت خو هيلن اتناف ساخادا يعني او دايك یان او باب یه کرکی وان یه خوشتویش برچاوا چوی و نزانن کانش مریانه یان جیش ساخانه دل وانش خمادا تلوه بیتن
دلي يعقوبي بفيرانجي بو الشينا كراكي بونسي شبكة آيات بجت وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف بنيامين براي خوي مازن شون او يدبجتن يا أسفا على يوسف مخابن بو يوسفي وكانجي پشتی پترش 20 سالا سرچونا یوسفی را بورین بله خما یوسفی سربار بو هر کووانا کا بوچه ببال درجی وان سالا بیراوی الكووانا یوسفیت اینا یعقوبی خوفادر کر و دستیریا چاوت خدا کو اپ مردینی روند کا پرژن حتی گهشت حدکی چاوتوی آواسپی هاتا بن و کوره بو دم عیالوی او دیتی گهشت وی حدی دلوان ناپیوه و گوتنه ما ده هر بحث یوسفی که حتی تمری اوی گوتی انما اشکو بثی و حزنی الى الله گازن دید خو از بو هوا ناکم چونکه ادزانم هین چو بو من ناکن گازن دا خوب تنه ده بو خوده کم او یتشتن اد هوا را من بید پاشی گوتا کرد خو هرن جارکادی بزفرنه مصر خو اج رحمه خوده بهیوی نکن هرن الیوسفی و برایوی بگرین الیوسفی بله دلی یعقوب بجیت یوسف نکل مصریه و دلی چجارا دروی لناکتن اوان گوتنا باب خوب سستی گرد ام الكيفا ويوسف الكيفا باشي قوتن دابتشين خود يا العزيز مصري بجربينين هما بلكي بنياميني بو باب خو بزفرينين هاتنا مصري چون انك يوسفي دا هيفي اجبكن جاركادي بلكي براي وان بردتن اگر نش بروان جبتن بلا هما اجبر بابوي بتن بابوي بيرامير او اجبر گريه خوكورا كري غاوان اف گوتنا گوتيا يوسفي فيها دماغي بو في مسألة بدانيتن انا گوتوان هنت زانن هوا چب سر يوسفي انا بو هر ده برات اكو دو فكرين اغا چد بجتن اد بيجن پاش يوسفي نشانكش نشانت خو دانا برچاوتوا نشا برات خدا كوبي بنياسن انا وان گوتي وي تو يوسف قلت ازم يوسف وهذا براي منا خد قنجيت قال مكر ام جهن دينا في جهي وهجي تقوى خد بكتن والصبر بكشتن خد دي قنجيت قال كتن كتا دستت وان انا قلتن اب خدي تشمت شتري وخدي سريتا ابسر يما يخست واهمد خالد بوين يوسفي ابسنج پیغمبريني يبرفره و قوتوان قيدنا كتن افا چوي چو وخدي قلناها هوا جبتن و او اجهميا ابرحم ترى پاش کراس خو دافوان و گوته هرن وی قمیس من ابدان سرچاوت باب خو دیچاوت وی رومبن پاشی مروفت خو همیا بی نویر المکمن گاوان قصد شامه کری هشتا نگه هشتینا نیک باب خو خود معجزک دا پیغمبر خو یعقوبی ولی کر بهنا کراس یوسفی بگهیته بری کراس بخو بیتن لو گوتی از بهنا یوسفی ساحت کم و نبجن توی خرفی پیر بوی او عجب گرتی من یوسفی چه بهنا یوسفیش کیوه گوتن هشتا تو اجوه اکو دوا خوفه نبوی پشتی هاتینو کراس یوسفی هاوتی سرچاوت بابوی ایک سرچاوتی روحن بون و اوجی معجزک بو خود دایوان هر دو پیغمبرت خو همی پیگ ورابون قصدا مصره کرن هر یازده کر ادگل دیکو بابا الکوچکا یوسفی عزیز مصره کن بون یعقوب جنکا خو کت بو خالتا یوسفی ادگل هر یازده کرت خو بو یوسفی چماندن و هنگی صلافوان خو چماندن بو يوسفي قلت يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أذا خون أبجهات فراد وانجي حاصل بو هم يا إيكو دو ديت شو مالويري يوسف دستت خسر فراسكتو بجيت رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين